Neću ovoga puta upotrebiti onu vrstu energije koja mnogima prija, a mnogima smeta. Pokušat ću da govorim krajnje razumno, razumljivo, jer nam sada treba pamet, mirnoća, sabranost. Juče je bio slobodan dan, to je dan slobodnih medija, i to svetski dan. Kako smo ga ovdje mi u Srbiji dočekali? Sa Majom Pavlović, koja evo sada danas 20. dan štrajkuje glađu upravo za slobodu medija. Odajmo počast Maji Pavlović, koja je spremna i do smrti da štrajkuje da bi dala znak da u ovoj zemlji nema slobode medija i da ne može da se čuje suprotno mišljenje i da nema polemike, da nema konstruktivnog dijaloga, da je to odavno zaboravljeno, da je sve pretvoreno u agitprop mašineriju navijača, onih koji su na vlasti. Ona nastavlja da štrajkuje glađu i hoće da se vidi sa ministarstvom, sa premijerkom, sa vladom, da bi saopštila svoje zahteve, a oni joj zakazuju to od utorka. Pa vidite vi koliki je sluh ovoga režima prema narodu i prema čoveku. Znači, nevažno je ko. Kad neko štrajkuje glađu, svugdje u svetu je to poziv za uzbunu. Zašto? Jer znači da je neko spreman svoj život da da za neku svoju ideju ili zahtev. Takav čovek vredi kao 100.000 ljudi i on mora biti ispoštovan. To je biologija, to je etika, to više nema veze sa politikom i sa vlašću. Kakvi su to ljudi koji čoveku, ženi koja štrajkuje glađu, zakazuju da će se vidjeti s njom kao da je u pitanju jedan normalan zahtev, pa odmah primaš tu ženu. Ne štrajkuje ona glađu zato što je dobro, nego zato što ima šta da traži, zato što su nesloboda medija i njen položaj ugrozili njenu egzistenciju, kao i egzistenciju mnogih drugih. Gde su njene kolege da zajedno s njom stanu i da dokažu da je sloboda medija neophodna u Srbiji? Jeste se svi pretvorili u propagandnu mašineriju Aleksandra Vučića? Jeste svi postali mentalni robovi? Čime vas je to kupio i potkupio? Dragi moji Beograđani, još jednom moramo da znamo svi, više nema alibija nikome i ničemu za ovo poniženje i ukidanje slobode i demokratije srpskom narodu i srpskoj državi. Nema alibija! Nijedan više alibi neće proći! Mogli su da nas nagovaraju i da govore o tome kako je, eto, u vreme Miloševića bilo teško izdržati, napadnuti smo svi sa strane i moramo da se ponašamo tako kako se ponašamo, to je da ukidamo slobode. A sad vas pitam, gdje su se to političari i demokrate, i levi, i desni, čak i ovaj na vlasti uputili, ako ne u Evropsku uniju? Ako je ta Evropska unija ta koja nudi slobode, pa zar te slobode ne treba da se primene ovde? O čemu pričamo? Na delu se vidi svaki vladar. Ako pričaš o ekonomiji koja treba da oslobodi građane, ako pričaš o medijskoj slobodi, ako pričaš uopšte o slobodi, pa onda moraš na delu da je dokažeš, a ne da čekamo oslobođenje koga, čega i gdje i kad. Znamo mi zašto tebi, Aleksandre Vučiću, smeta sloboda, zašto ti smeta spontanost i život. Zato što da je bilo tog protesta i da je bilo slobode i da nije bilo ucene, na tvoj miting ne bi došlo 20.000 ljudi maksimum. O tome se radi, dragi moji građani. Diktator uvek priželjkuje neslobodu. Njemu trebaju klonovi
poslušnici, trebaju im agitprop mašinerija, trebaju im mjesto novinara propagandisti, oni koji neće da ga pitaju tvoj plan za Kosovo. Pa koji je to plan, Aleksandre Vučiću? Da vidimo kakvo je to razgraničenje. Da li si to podelio sa nekim, sem sa svojima? Ovaj narod mora da zna ono što ga se tiče, ono što mu je sudbinski, ono što je egzistencijalno važno za opstanak i život u jednoj zajednici. S kim si ti to podelio? I još kažeš da će posljedice biti strašne, da ćemo kroz 10-20 godina, zato što nismo prihvatili tvoj nepostojeći, nikom poznati plan razgraničenja, snositi konsekvence. Koje konsekvence, Aleksandre Vučiću? Saopšti nam to javno, da vidimo, da znamo. Mi smo građani koji su digli glavu da aktivno učestvuju u odluci koja se tiče njihovog života, egzistencije. Mi smo građani koji hoćemo da uzmemo sudbinu u svoje ruke i da damo doprinos onima koji treba da nas predstavljaju, da zastupaju naš stav. To je teza od koje nećemo odstupiti bez obzira na količinu diktature, bez obzira na silu, bilo sa koje strane, sa istoka ili zapada ili same Evrope. Ovo su slobodni građani i bit će nas sve više i više, ja vam tvrdim, održavamo vatru. Vatru održavamo, nemojte da se zbunite ako nas nema u pravom trenutku dovoljno. Biće nas kad bude trebalo. I akcije koje preduzimamo bit će takve da uvek čekaju i znaju da je probuđeni duh tu. Ad hoc način, to znači kao komandosi, kao ninđe, pojavljivat ćemo se gdje god je zakon prekršen, gdje god su ljudska prava uskraćena, gdje god su slobode uskraćene, gdje god nas ponižavate kao ljude. Nećemo pristati da budemo robovi, jer to nismo. Pričate o eliti. Elita je ona koja zna šta hoće. To je elita jednog naroda. Elitu jednog naroda ne određuje njegov status, profesorska diploma, pa makar bila i lažna. Elitu ne određuje ništa drugo nego htenje da pomogne stav sopstvenom narodu, ga zastupa. To je elita. I danas je elitan i taksista i rudar i bilo koji radnik koji ima svest o celini naroda. Nama je potrebna solidarnost, da se ujedinimo u jednostavnom preseku, da naša istorija počne sasvim drugim tempom, sasvim drugim ritmom. Vučić je bio tampon zona, čep koji treba da izbijemo i da najzad postanemo ljudi. Nijedna vlast koja dođe neće biti po principu sjaši kurta, uzjaši murta i da bude sve isto. Kunem vam se, ponovo ćemo biti ovde, ponovo ćemo biti na ulici, nikome više nećemo dozvoliti da nam ukida slobodu, nikome više da nam ukida prava i demokratska koja su nam neophodna. Hoćemo režim i hoćemo sistem koji nas štiti, koji nas motiviše. Hoćemo da volimo svoju vlast zato što nam čini dobro, zato što nam omogućava život, zato što sve naše potencijale diže do najvećih visina. To je zadatak svake vlasti. Taj sistem treba da napravimo i ja vam tvrdim još jednu stvar. Učinit ćemo sve da ga napravimo, to zavisi od svakog od nas. 6. oktobar desit će se. Duhovna celina ovoga naroda vuče mnogo dublje korene nego što pokušavaju da nas pretvore. Mi nismo niko i ništa, nismo mi pleva, nismo seme. I tamo gdje nas posadiš bilo gdje, opstaćemo i rašćemo. Napadnuti smo sa svih strana, a sad smo napadnuti iznutra. Diktator misli da uništi svaki potencijal u nama i da nas pretvori u materijal za liberalni kapitalizam, gdje neće biti zaštite ni radničkih ni građanskih prava. Da budemo roba, jeftina radna snaga za one s kojima će on dogovoriti dil.
politiku i svaki put pobeđivao. Ne može to! Ne damo! Evo je ova česma. Sveta je ova česma, jer teče sveta voda iz nje. Ovo je još od Miloša. Naši koreni su dublji od toga. Od Nemanjića pa nadalje tvorili smo ovde ono što je bilo potrebno, to je civilizaciju. I nemoj da mi pričate samo o Kosovu. Govorimo i o nečemu što je starije od njega. Počnimo već jednom da poštujemo sebe i svoju duhovnu silu. Nema srbovanja! Nema srbovanja na primitivan način! Sram bilo takve Srbe! Mi smo uvek bili dimenzija, širina, patili, stradali, bili klani. Svašta nam se dešavalo, ali još uvek smo držali svetosavlje, držali smo duh vertikalan, držali smo to što nas i razlikuje. Ako danas toga nema načina da opstanemo. Da li vam je Lečić ovde lek za sve? Ima leka za sve. Da li vam je rekao kako pobeđujemo? Pobeđujemo dostojanstveno, uspravne kičme, bez nasilja, bez mržnje, potpuno dostojanstveno koračajući iz sata u sat, iz dana u dan, iz subote u subotu, iz meseca u mesec, ako treba iz godine u godinu do pobede. Ništa nas ne može zaustaviti, jer mi ovu kičmu koju smo ovde uspravili danas nikada više nećemo da savijemo, ni pred kim. Sa mnom, sa nama mora da se razgovara, nas ne sme da se ponižava, mi nismo ni ovce, ni pleva, mi smo ljudi i vrhunac onoga što zovem srpstvo jeste biti čovek, a kad budeš čovek onda razumeš sve druge ljude bez obzira koje su nacije ili vere. To je svetosavlje, to je patrijarh Pavle govorio, to nam treba, uspravljanje duha, sila koja je nepobediva. Ja vam tvrdim da je nepobediva i ako izdržite vidjet ćete tu pobedu. Samo treba verovati i nikako se na đavolske metode ne navlačiti. Đavo jedino što hoće to je da isprovocira da njegovim sredstvima u stvari budeš poražen, jer kad dođeš na njegov teren i na njegov jezik, on je jači, ceo život živi u mržnji i u spletkama i zato i opstaje. Vreme je da ozdravimo. Ovo je renesansa građanskog, svetosavskog, srpskog duha, ali i društva u celini. Niko ne sme da se osjeća manje nego Srbin, bez obzira da li je Slovak, Čeh, Turčin, Rom, bilo ko da je, treba da osjeti snagu onoga što mi jesmo. Mi smo ljudi i ljudski se ponašamo prema svima. Nemojte da zamerate nikom, pa čak i ni ovima Vučićevima, kako se oni misle da su, kako on misli da su oni njegovi. Nisu oni njegovi, oni su naši.